Muri iki cyumweru muri Bungabunga Ubuzima, urugamba rwo kurwanya kanseri y'ibere rurakomeje nk'uko yashyizeho ukwezi kwahariwe ubukangurambaga kuri iyi ndwara. Muri kiganiro kandi umwe mu barwaye kanseri y'ibere haradusangiza ku nkuru ye yizera ko izafasha mu kwigisha abandi. Ikindi, Ghana iri mu rugamba rwo kurwanya kanseri y'ibere. Izi nkuru hamwe n'izindi turazibagezaho mu kiganiro Bungabunga Ubuzima cya none. Ndabasuhuje mwese, Debogenia Mukankusi, ikaze mu kiganiro Bungabunga Ubuzima. Nisuzuma abagore benshi batinya. Kanseri y'ibere ni indwara irangwa no kwiyongera k'uturemangingo tw'ibere mu buryo budafite rutangira. Iyi kanseri akenshi ntibishobora kugaragara mu maza ya mbere. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko kanseri y'ibere akenshi igaragarira mu bibyimba cyangwa se mu gukomera kw'imbere mu ibere ariko bitababaza. Ibindi bimenyetso birimo nk'ihindagurika ry'uruhu rwo kwibere, kuzana utwenge duto duto kwibere, kubyimba kwibere ryose cyangwa se igice cyaryo n'uburyaryate mu ibere. Kanseri y'ibere iza mu buryo bwinshi nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'ubuvuzi John Hopkins. Kanseri y'ibere yo mu bwoko bwa triple negative yihariye kuva ku 10 kugera kuri 20% by'abarwayi bose ba kanseri y'ibere, kandi ni nayo ikaze cyane, ikanakunda kwibasira abagore babirabura. Kanseri y'ibere ishobora kugaragara ku bagore ndetse no ku bagabo, ariko akenshi ikunze kwibasira cyane cyane abagore. Inzobere zivuga ko hari ibyago by'uko umugore umwe kuri 4 ashobora kwibasirwa na kanseri y'ibere, mu gihe ku bagabo ibyo byago biri ku mugabo umwe ku bagabo 100. Imibare yerekeranye na kanseri yo ku rwego mpuzamahanga igaragaza ko ikigero cy'impfu ziterwa na kanseri y'ibere kiri hejuru muri Afurika, kandi impamvu zibitera harimo kutabasha kubona ubuvuzi bukwiye, inkuru z'ibinyoma kuri iyi kanseri ndetse n'imyumvire mibi kuri yo, hamwe no gutinda kwisuzumisha. Kanseri y'ibere niyo kanseri yibasira benshi mu bagore ku isi. Imibare itangazwa n'ikigega mpuzamahanga gikora ubushakashatsi kuri kanseri igaragaza ko mu mwaka wa 2020 hatahuwe abarwayi bashya ba kanseri y'ibere miliyoni 2 hafi n'ibihumbi 300 mu bagore. Inzobere zivuga ko nibura 80% by'abantu barakoka kanseri y'ibere muri Amerika ya ruguru. Mu bihugu bikennye umubare w'abayirokoka uri munsi ya 50%, kandi abagore babirabura nibo kenshi baba bari mu byago byo kuyirwara. Dufite indwara nyinshi zifatiye ku ibura ry'uturemangingo tw'imisemburo yo mu buryo butatu. Abirabura b'Abanyamerika nabo barazifite. Abashakashatsi batahuye isano mu miterere y'umubiri iri hagati y'abantu bafite igisekuru cyo muri Afurika na kanseri y'ibere ifatiye ku ibura ry'uturemangingo tw'imisemburo y'ubwoko butatu. Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko bene iyi kanseri igira ubukana cyane kandi igasa nk'ikunda gukwirakwira vuba kurenza no mu ibere, ikaba kenshi inakunda kwihembera ikagaruka nyuma yo kuvurwa kurusha ubundi bwoko bwa kanseri y'ibere. If you look at every study across the world, there are very few of them who are Africans. Iyo witegereje buri bushakashatsi hirya no hino ku isi, ubw'Abanyafurika ni buke cyane. Icyo bisobanuye ni uko uza mu baturage b'Afurika ukabigaho, kandi ingaruka z'ubwo bushakashatsi zikaba zireba Abanyafurika n'Abanyamerika babirabura. Ubwo bushakashatsi butariho ntiwaba ufite ibihagije byo kwiga kuri kanseri y'ibere mu Banyafurika. Bwinshi bwakorewe ku bazungu, si ku baturage b'Abanyafurika. Inzobere mu buvuzi zivuga ko ubukure, umubyibuho ukabije, kudakora no kunywa ibisindisha cyane bishobora kongera ibyago byo kurwara kanseri y'ibere, kandi kwisuzumisha kare no guhita utangira ubuvuzi byongera amahirwe yo kuyirokoka. Gusuzumwa ugasanganwa kanseri y'ibere bishobora gutera ubwoba. Ni ibintu Herewa Ubawo yanyuzemo mu mwaka 2019. Ubu yakize kanseri ndetse yafashe umwanzuro wo gusangiza abandi ibyo yanyuzemo. Icyo gihe byari ibihe bingoye njye ubwanjye n'umuryango wanjye. Ndibuka ko nari mbyutse ndi mu kazi kanjye ka buri munsi, ibintu byaho bisanzwe, hanyuma muganga wanjye arampamagara, aturabizi Madamu Herewa, ukeneye kuza ugafata ibisubizo byawe.
ubwo nasubiyeyo muganga aricara anganiriza amfashe mu biganza arambwira ngo twabonye ibisubizo byawe madamu Herewa wasanzwemo kanseri y'ibere. Nabaye nk'uwikanze oya kubera ko sinashoboraga kubyiyumvisha kuko twizera ko kanseri y'ibere ikomoka mu muryango, kandi uko nari mbizi nta muntu mu muryango wanjye wari warigeze arwara kanseri y'ibere. Rero byarankangaranyije bikangaranya inshuti n'umuryango urabyumva, ariko nshimira Imana kuva icyo gihe nariganirije kandi ngira kwizera cyane. Nabwiye Imana nti ndabizi ko ibi nshobora kubitsinda. Twakomeza ntangira kugira aho ngera, urumva nahise njya kureba muganga wanjye wa kanseri. Yarambwiye ngo yego madamu Herewa nagufasha iki, ngiye kongera kugusuzuma inshuro imwe ndebe neza urwego ugezeho na buri kimwe kuri kanseri yawe y'ibere. Twaragiye dufata ibipimo, basanze ndi ku rwego rwa 3. Byasaga naho bimeze neza, bati mbere na mbere tugiye kugutangiza ubuvuzi buhagarika ubwiyongere bw'uturemangingo twa kanseri. Namaze amezi 2 njyayo 2 mu cyumweru, hanyuma nza kubagwa. Maze kubagwa bantereramo insimburangingo, kandi ndabyibuka hari mu kwezi kwa 2 kwa 2020 COVID-19 ihita itangira. Nyuma y'ubuvuzi buhagarika ukwiyongera k'uturemangingo twa kanseri namaze amezi 4 ntarataha mu rugo. Nari mfite ubwoba n'impungenge kuko ntari nzi niba bitagiye kongera kuba bibi kurushaho. Bwa nyuma njya kwivuza ndibuka ko hari mu kwa 11 kwa 2020 banyujije mu cyuma hanyuma ndabagwa. Nyuma y'ibyo nitaye ku kurya neza, ni ingenzi cyane. Ubutumwa bwanjye bwa nyuma ku bantu banjye ni ukwikunda ubwawe ndetse ukiyitaho, kandi rero kanseri y'ibere ishobora kugera kuri buri wese. Buri muntu yayirwara, yaba muto cyangwa akuze. Wanayirwara ubugira kabiri. Musenge kandi mushyire hamwe, mufashanye, mukomezanye. Mariam Mokhtar Ali ni umuyobozi wa porogaramu ushinzwe ubuvuzi, politiki n'ubushakashatsi mu muryango Medicaid Cancer Foundation. Aratubwira byinshi kuri kanseri. So the causes of breast cancer are not established scientifically. However, we have risk factors for specific to each kind of cancer. Rero impamvu zishobora gutera kanseri y'ibere ntizirasobanuka mu rwego rwa gihanga, ariko tuzi ibintu bishobora kongera ibyago kuri buri bwoko bwa kanseri. Urugero, kuri kanseri y'ibere ibishobora kongera ibyago byo kuyirwara dufitemo ikigero cy'ubukure. Uko ugenda ukura ni nako ugenda ugira ibyago nk'umugore byo kuba wakwibasirwa na kanseri y'ibere, kenshi ikunze kwibasira abari hagati y'imyaka 40 na 50. Ariko akenshi benshi mu bagore bakunda kwisuzumisha barengeje imyaka 50. Abagore bagomba kumenya kwisuzumisha bihoraho, gukoresha ibizamini byo gucishwa mu cyuma, ndetse no kwigenzura wowe ubwawe uko amabere yawe ameze ni ikintu cy'ingenzi. Abagabo nabo barwara kanseri y'ibere, nubwo ubushakashatsi bugaragaza ko ari gake cyane iyi kanseri yibasira abagabo. Ibyago byo kuyirwara ku bagabo biri ku mugabo umwe mu bagabo 100, ariko ibyago byo kurwara iyi kanseri ku bagabo biriyongera mu gihe mu mateka hari umuntu wigeze kurwara kanseri y'ibere mu muryango. Tuyifiteho ubumenyi buke cyane, dufite uburyo buke cyane bwo kugera ku buvuzi buboneye, dufite urwego rw'ubuvuzi rufite intege nkeya cyane. Rero indwara kumenyekana ni kimwe, kumenya aho ushakira ubuvuzi kikaba ikindi, yewe no kuba wabasha kubyishyura kikaba ikindi, kuko ubuvuzi burahenze cyane iyo bigeze kuri kanseri, by'umwihariko kanseri y'ibere kimwe na kanseri y'inkondo y'umura. Bityo rero uburyo bwo kuvura kanseri igihe yagaragaye burimo ubuvuzi uturemangingo twa kanseri kwiyongera cyangwa ibizwi nka radiotherapy no kubagwa. Abagore benshi bamaze kumenya ko barwaye kanseri ntibabasha kwishyurira ikiguzi cy'ubuvuzi, nubwo dufite ibigo biyivura tukagira ibitaro bitanga izi serivisi. Rero si ukubasha kugera ku buvuzi gusa, ahubwo ni no kubona ubushobozi bwo kwishyura. Niyo mpamvu dukeneye ko hashyirwaho ingamba zo gufasha mu buvuzi bwa kanseri. Uruganda rwo mu Buhinde Serum Institute of India rurateganya gukora doze ziri hagati y'ibihumbi 20 na 30 z'urukingo rw'igerageza rwa virusi ya Ebola
zigomba gukoreshwa mu igerageza ryo gukingira iki cyorezo muri Uganda nk'uko abarukoze babivuga. Bavuga ko uru rukingo ruzoherezwa mu igeragezwa rikorewe kwa muganga muri Uganda igihe abategetsi bazaba bamaze kubitangira uburenganzira. Leta ya Uganda yashyizeho amasaha y'umukwabu, ifunga ahantu ho gusengera n'ahabera ibikorwa by'imyidagaduro, ndetse ihagaruka ingendo zinjira n'izisohoka mu turere tubiri twibasiwe na Ebola mu gihe cy'iminsi 21. Ingamba zashyizweho mu turere twa Mubende na Kasanda rwagati muri Uganda zigamije gucubya ikwirakwira ry'indwara iva aho icyorezo cyatangiriye. Abategetsi bavuga ko abantu bagera muri 19 bamaze gupfa kuva aho iki gihugu cyo mu burasirazuba bwa Afurika gitangarije ko iki cyorezo cy'indwara irangwa n'umuriro mwinshi no kuvirirana cyagaragaye ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 9. Ghana iri mu rugendo rwo kurwanya kanseri y'ibere. Raporo ziva muri Ghana zigaragaza ko hafi 70% by'abagore batajya kwa muganga hakiri kare ngo bisuzumishe banivuze kanseri y'ibere, bacibwa amabere cyangwa se bagapfa bazize iyi ndwara. Mu kugerageza guhindura ibi, guverinoma ya Ghana ku bufatanye n'abategetsi ba Maroc bakoze urugendo rugamije ubukangurambaga kuri iyi kanseri. Urugendo rukorwa buri mwaka mu kwezi kwa 10 rukabera mu bice bitandukanye bya Ghana. Abantu babarirwa mu bihumbi uyu mwaka bateraniye muri Tepa ho mu karere ka Afo and North mu bukangurambaga ku ndwara ya kanseri y'ibere. Ni ku nshuro ya 10 iki gikorwa gitegurwa n'umuryango Breast Care International kiba ku nsanganyamatsiko igira iti kanseri y'ibere ntizaruhuka, none se kubera iki twe twacogora. Our mothers, our sisters, ababyeyi bacu, abavandimwe bacu, banyogokuru, abakobwa bacu, inshuti zacu bapfa bishwe n'iyi ndwara bitagakwiye. Twebwe abo mu muryango Breast Care International n'ibitaro Peace and Love twafashe umwanzuro wo gutangiza urugamba rwo kurwanya kanseri y'ibere mu gihugu cyacu no muri Afurika. Eric Nana Agiyemange Prempe ni umuyobozi w'ikigo cya leta gishinzwe imicungire y'ibiza. Over 4,600 Ghanaians are diagnosed with breast cancer every year. Abagore bagera ku 2,000 mu bagera ku 4,000 basuzumwe bagasanganywa kanseri y'ibere barapfa buri mwaka. Ibi birerekana ko kanseri y'ibere ari icyorezo mu gihugu cyacu. Inzobere mu buvuzi zivuga ko gutinda kwisuzumisha kanseri y'ibere muri Ghana by'umwihariko ari imwe mu mpamvu umubare wabo ihitana wiyongera. Banabuyaga gulichike mamana. Sometimes she mention yana gabin be ciwo. Iyo umugore abonye ikibyimba mu ibere rye ariko icyo kibyimba kikaba kitamutera ububabare, yibwira ko nta mpamvu yo kujya kwa muganga. Iki nicyo kibazo gikomeye. Rero turimo kubasaba ko bujya kwa muganga ngo bisuzumishe hakiri kare mbere y'uko uburwayi bukomera cyane. Ambasade ya Maroc muri Ghana yemeye inkunga yayo mu gukomeza urugamba rwo kurwanya kanseri y'ibere muri iki gihugu. Long live Morocco, Ghana friendship and good relations. Guverinoma ya Maroc izakomeza gushyigikira Ghana hamwe no kwitabira gahunda z'ubukangurambaga mu baturage ku byerekeranye na kanseri y'ibere. Mu bihugu bya Afurika biri munsi y'ubutayu bwa Sahara, kwisuzumisha bitinze no kutabona imiti ikwiye ya kanseri y'ibere bishobora kongera abahitanwa nayo. Abagore benshi bisuzumisha igihe cyararenze, kuyivura bitagishobotse kandi bihenze. Aha niho dusoreje ikiganiro cyacu Bungabunga Ubuzima cya none. Ku yandi makuru yerekeye ubuzima n'inama zagufasha kubaho neza ndetse n'ubuvumbuzi bushya mu by'ubuvuzi, gomana n'Ijwi ry'Amerika ku muyoboro wa internet kuri wa3.radio.com. Wadusanga no kuri Facebook na YouTube na Twitter VOA Radio yacu. Naho ubutaha mukomeze kugubwa neza muharanira ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.